وڵاتێ من توی بووکە جیهانی هەمی باغ و بەهشت و مێرگ و کانی شەپال و شۆخ و ناز و گەور و رندی گەلێک شیرین و نازک پرجوانی سەری تاجە سەلاح الدینێ کوردی عنی ڕۆژە دبرجێ ئاسیمانی du birhênte kevanên Ristemê zal du tîrên ji zilfên qehremanî. Silav bînerên hêja. Hûn bi xêr hatin xeleka şeşemîn ya bernameya Eywa. Îro em ê behsa wêjeyê di dîroka Kurd û Kurdistanê de bikin. Em ê tê de kûr bikin û gelek ziraviyan binasin. Ji bo wê ji bajarê Girkêlekê ez ê bi xêr hatina dîroknas lêkolîner û mamoste biradostê Mîtanî bikim. Tu bi xêr hatî mamoste gelekê bi xweş min got mêvanê minî. سرچاوە مامۆستا ڕەحمان خودی خێری بێتە ئەوەی سپاس بۆتەوە بەرامجاتە هەر هەبی سپاس مامۆستا برادۆست کە هەما ئەم ڕاستە ڕاست دەرباسی میژارە خۆ ببن حەوجا ناکە پێویستی پێ نینە گوام بەحسا کووردا بکەن کورد چکو هاتنە و کوردستان چییە و چما ناوێ کوردستانی هێچ بەرگۆیدی کورد ملەتێکی خوددا ناسنامەنە هەنە بحەزارێ ساڵان لەسەر vê xakê jiyane lê eka em bi kurtî dîroka Kurdistanê bi şêweyekî dîrokî vekî vegotineke dîrokî em binasin. Jixwe axaftina hertim bersiva dagirkera re û ji kesê xwe dikine dijminê netewa Kurd û doza Kurdî. Yê got Kurda tune dikin. Wextê got em karê dîrokê dikin em armanca me em xwe bidine xuyakirin. Em bêjin em hene. Newek hûn bêjin hûn nîn newek ew dibêjin hûn nîn carna me dikine Arab, carna me dikine Tirkê çiya, carna me dikine Faris na ji xwe dem ne ew deme jî dem serrast dibê weke Kurdê me gotî giya bin kevra de namêne lêkolînên me jî çê dibin dîroknasên me jî hene dîroka Kurdî îde tê xebtandin, îde tê şopandin, îde tê naskirin lewra vêja neweka wa derket hate xuyakirin got miletê Kurd miletê herî kevnara di herêma Mezopotamya de. Yani middeh min Camerê Hesen Alevî guhdar kir dibêje Kurd beriya Araba hatina Iraqê. Yê ragihêner jî matmayê me got çawa dibêje ku rasta hecî Kurdin dîrok dem nîne kengî vê herêmê di dema şehristaniyê de dema Somera de dibe Kurd li ser xaka xwe ne û Arab 1400 beriya 1400 ve hatine 1400 dema matî hatine lewra vêca ev gotineka Abdilopeka ji deriyayeka rihestiyê bi seda lêkolîn kirine got Kurda jî şehristanîkeka mezin ser xaka xwe ava kirine di Kurdistanê de dowra Kurdistanê jî û di Mezopotamya de jî yani hêj dema ji xwe em beşê miletê kevnarin hê dema jiyana mirova de dişkevta û serdara de mirovê kevnar serdemê kevirî yê kevin û yê navê yê mezolîtî û yê paleolîtî û yê neolîtî em jî hevparê wiha miletana em yê Arktos mirovê Arktos mirovê Neandertal mirovê Kromayon yê got dijikeftê mîna du derî de dijikeftê şanîdarê de yê Qersê de li Kurdistanê dewrayê ne em jî hevbeşê jiyanê ne ê wa miletara ne wekî tirkê ji dema ava kirina şehristaniyê ve em karin bajarvaniyê ve ne şehristanî bajarvaniyê dema Someriya de jî me Kurda jî pêşiyê me Kurda jî bi deha dewlet û împerator ava kirin ez karim hemû bi Kurdî behsa wa bikim. Yani çiqa îde dijmin bêjin no nema dijmin serketê rastî paya bûa nivîskar lêkolîn gotî navdarin cûdî 8000 sal beriya zayîne dema ser çiya bûn paya bûn hatine xwarê Kerkûkê ava kirin û wekî Tirkê ketine hatine heta Somerê jî 125 salat Somerê de jî man wekî dî êlemî ji Welatê Kurdistanê paytexta wana Sûsa û denî şûşe 4000 sal beriya zayînê ew jî serxaka Kurdistanê bûn dewletek ava kirin heta 805 beriya zayînê 3000 sal bêhtir xwedî şehristanî ne ji xwe em behsa Kaşiya bikin Kaşî kesê bi wijdan hene arşak seferistiyan dibêje bêgoman Kaşî bakê Kurdan e 10105 beriya zayînê hatine paytexta wa li herêma Kermanşahê bû û
وكردستان سيكون بندسي خدا وكيد غير كردستان يجي حتى هرما سومر وآكاد باشورين موزبوت هم يجي 600 سالی ما دستی وادا ناوی و حرم هنگی کردونیاشون کردونیاش ناوی کرد هنگی بوها بابو شو گوتنا آش یعنی خوشه آش خوشه حتی نه آش خوارنا که هری خوشه حتی جم برای زردشتی جو خوارنا که هری خوشه آش یعنی گوتنا خوش وقتی در که پشتی کاشیا لولوبیل هرما شهر زوره اوجی 10750 سال برای زاینه اوجی کتنا شهر أكادي هذا سرقوني أكادي يعني يجو قال لك استمكارو واللولوبيا قريب له خبر خبخن هاي تختار خمازي والسليمانية بو هنگي خمازي ما تقولي ده وكي تركي شو عم بحثها خورية بكن بابكي ما خورية بابكي شهرستانية تبن يخديه تيبي ميخينا يخديه تيبي جو استرانه كمي بهاتين ويساندن استرانه نيغالي يجو غانا حتى أوغاريتي يجو كرسان كنا بندسته خدا وكي تركيجي جو چند فرعوني و چند أغريقي حمكا شوا جيجلك بيوندي بارا كربون و چند واجي في سود قرت بو بله وحتى نابي برنامج أيوانا تشتك هذا بيران بأيوان بله مخندية ونابي فرعون بعربي تقول الصالون الواسع أيوان فرح أيوان فرح أبو قلتنا أيوان فرح يعني هيوان فرح دقو قلتنا كخورية يا بابكي مي كردية يا وكيد شوام هرنا بلقي فرعونية تلعمارة ودري والوادا وشلالات ونسانا خوري وشانداوا الورد فرح غير مناجي حتى تاريخ خاتوشة أي تختار يهيتي خلقي كده حيسي هيتي خاتوشة نزيكي أنقرايا أوجي حمو بلقي خورينا بشتي خوريا هوري ميتاني بدور الامبراطوريه هوري ميتاني شو خوري بايتختا وانا اوركيش بو غري موزابون ها اشكاري او شو نابدار حمو بلغنا وحمو برزغيتي ده قصر پادشاه تركيش ده بيرا ابي ده حمو خودي كل شهر دي خويا كرن خودي كرد خودي رولكن خودي شهرستاني كهري خورتن دهري ميدان میتاریش خواهم من بگیر نکرجی گو کاری بون سوری سعیجی به پاریزن سردستی فرعونیان همه بسا فرعونیا کرد فرعونیا حفظه شر دیجیواپیک آنین پشتی حفظه شرگانه باوری و منکارن میتانیا با کوتک سر نمزکن دبی بجا ام دبلوان سیر جوار وکن مروباهیه لورا بجا بود دوستی هری فرد و خود هری مدا سه کچه خوریا میتانیا الخمار یک جوان نفرتیتیا مناسکن ناوینا گلو کیبا جان بگولا کیبا جگوتناش جهی بعدیش جخوده هاتیت بگولا خوده وکی ترکی واربونا آشتی خواد و آریکار شخوا امورنا کالتی جی الله وسد بریا زاینا او جی الهرما طوری و نابی طوری جواهاتیا نابی پیتحتوا طور شبابو الجامواني بو معنا حتى هشتادي پیش دولتان میدی بونا پشتیوانا معنایی هاتنا او جل هری ماسا قزیبون اب همو میناکن دولتی کو کرده آباکری شو بجن میدی نابدارن خو شاهنشاهی که پرمازن من روسی که بجی کرد نبی میدیانا يعني بكرتها هي على ما بحثها دولتي كرديكر أمكانهم فرهيجي وبيشتواجي جيانا نتهي بردوامة يا كردي بردوامة ضدما أخمينيا دا قدما ساسانيا دا حتى دكي صفوي وعثمانية وحتى رجام إيرو يعني كردات هر دريدة شوبا كخو هشتيا وبردوام كريا بل خال زلال بندي لو زلال بي حتى بساسانيا كردون بلغهنا جي دريما هنا وحتى بصفوية جي كردون صفوي أيوة مخابن سياسة خرابة جانا جي جعلنا كوين نقابة حتى مع بعض برادة شد بي صفوية تعدل كردا كريا ميناك ساسان تعدل كردا كريا بيرنجي يعني حتى ناب دولتي ما يكوين جانا جي واجي تعدل حدود كر